Bog svima, ja sam Dorotea iz novinarske skupine i nas 9 novinara će odgovoriti na nekoliko pitanja. Je li teško pohvatati sve predmete u jednom danu? Mislim da nije teško jer ovisi o tome kako se rasporedimo predmete, te koje učimo ili radimo. Meni iskreno nije teško pohvatati sve predmete u jednom danu, zato što napravi se neki raspored i tako onda obavim sve na vrijeme. Pa meni osobno nije baš teško, samo si treba dignuti na vrijeme i napraviti sve što treba. Imate li dovoljno vremena za sebe u danu? Pa, kad uspijem sve dobro organizirati i napisati svu zadaću na vrijeme, imam dovoljno vremena, a kad imam više zadaće, imam manje vremena. Po mom mišljenju mi imamo dovoljno vremena za sebe u danu, zato što učitelji nas razumiju i razumiju da mi isto se stresiramo sa ovime. Zavisi kako kad. Nekad imam, a nekad nemam. Sve zavisi koliko imamo zadaće. Svakako da imamo, ako napravimo sve što treba u jednom danu, što smo dobili za napraviti, svakako da se nađe vremena za sebe. Kako stižete obaviti sve zadaće i projekte? Pa ja si stavim po planu prvo ono najteže, onda ono lakše. Pa za sad sve stižem u redu, nisam ništa skoro zakasnio. Ja stignem jednostavno zato što si napravim neki raspored i dignem se rano ujutro i napravim sve svoje obaveze. Je li nam nastava na daljinu stresna? Meni osobno je. Mislim da nije. Na početku je bila dosta stresna, ali sad je već puno lakša za pratiti. Pa većinom ne, ali tipa kad se dogodi da nešto se ne može učitati ili da padne sustav, onda da. Kojom ocjenom bi ocijenili trud i brigu naših profesora? Ocjenom 10, pošto stvarno se trude u vezi prezentacije, smišljaju projekte i stvarno se brinu u vezi nas. Pa ocijenio bih ih ocjenom 10 jer se stvarno trude, isto kao i svi učenici i olakšavaju nam najviše što mogu. Ocijenila bi ocjenom 10, jako se brinu za nas. Trud i brigu profesora bi ocijenila čistom 5, pa čak i 10. Zato što jer se profesori jako strpljivi i nisu strogi, samo nekad daju možda malo previše zadaća, ali to je ništa. Upozoravaju nas ako nešto ne predamo na vrijeme kojim slučajem i strpljivi su i eto šta imam više za reći. Čini nam se da su profesori strogi ako se kasnimo s rokom koji sat ili dan. Nisu toliko strogi, samo nas opomenu da se to više ne ponovi i to je to. Meni se baš i ne čini jer profesori su dosta čak i strpljivi ako zakasnimo kojim slučajem. Mislim da ne toliko, prije su bili stroži, ali sad su malo manje stroži, malo bolje, lakše. Pa ponekad i dali u većinu slučajeva ne. Pa nisu, ipak nam daju priliku jedan dan ili jedan sat. Fali li nam živa riječ naših profesora? Pa fali to jer tako bi nam lakše objasnili ono što učimo. Pa iskreno i da. Meni jako fali živa riječ. Živa riječ naših profesora isto sigurno da fali, pošto nije to sad online nastava, nije ko uživo da profesor kaže sve što treba, jednostavno lakše je uživo. U vezi tema koje možemo raspravljati, na primjer u razredu, stvarno fali nam neka rasprava ili priča o tome, pogotovo govor profesora kada govore u lekciji općenito i možda nešto više nadodaju, što stvarno čini nastavu zanimljivom. Nedostaje ti škola i druženje. Nedostaje mi druženje više nego škola. Kod škole mi nedostaje to što
lakše mi je kad profesori objasne gradivo. To svakako da nedostaje i škole i druženja, to najviše. Pa definitivno da, najviše druženja, a i ovako škola uživa. Škola i druženje mi vrlo jako nedostaje, zato što fale mi prijatelji, a pogotovo učitelji i spremačice i tako dalje. A iskreno meni da, jer mi je puno ljepše s prijateljima u školi družiti se i pričat. Vrlo mi nedostaje druženje, komunikacija i govor u razredu i jednostavno viđanje ljudi. I kako smo zadovoljni virtualnim ocjenjivanjima. Pa za sad je sve u redu i da, mislim da dosta dobar su ocjenjivanja, ali su bolja uživo. Ja sam jako zadovoljna s ocjenjivanjima online. Sada nam je dobra prilika dobiti dobre ocjene. Ja sam vrlo zadovoljna što učitelji nas razumiju i znaju da nam je dosta teško i daje nam dovoljno vremena i da se saberemo i da naučimo. Ja sam zadovoljna preko virtualnih ocjenjivanja, pošto lagano je, jednostavno i dobro je zadobiti dobru ocjenu. Mislim da su profesori preko virtualnog ocjenjivanja stvarno smišljaju jako dobre zadatke i projekte, jer stvarno mi se sviđa taj rad projekata ili toga, jer mogu koristiti svoju maštu i metodiku, tako da sviđa mi se ocjenjivanje. Ovo su bila naša mišljenja na pitanja i zapamtite, ostanite sigurni, perite ruke i ostanite doma.